guhera ku bitangazamakuru bikomeye hano mu rw'imisozi igihumbi, kurambura ijisho ukagera muri East Africa, yewe utirengagije n'ibyo muri Afrika hose muri rusange, yewe no kwambuka ku yindi migabane itandukanye nko muri Amerika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Aziya, byose biri guhurira ku nkuru igira iti umunya-Slovenia Tadej Pogačar w'imyaka 27 yegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu gusiganwa mu muhanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Ni amateka yandikiye i Kigali aho yatwariye 2025 akoresheje amasaha 6 n'iminota 21 n'amasegonda agera kuri 20 ku ntera y'ibirometero 267 n'igice. Iyo ni imwe mu nkuru ziri kugarukaho ku isi yose muri rusange. Gusa ariko muri aka kanya nkundira tugaruka ku mateka y'uyu musore. Uyu musore maze kwandika izina bigoye yuko abandi bazarikora. Ni umusore wanditse amateka atarigeze akorwa n'undi muntu muri uyu mukino. Nkundira muri aka kanya nkwinjiza mu kiganiro cy'uno munsi umenye amateka yo kuva kivutse kugeza kuri uno munsi akomeje kwandika amateka, kugeza kuri uno munsi isi yose iri kumuririmba, kunyerukira mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ugasanga izina riri kwandikwa cyane ari izina ry'umusore witwa Tadej Pogačar. Reka nkwibutse nti kanda subscribe tujye tubana buri munsi. Ngiye nkwibutsa yuko ari nge Philox Aime tubana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Reka nkwikaze kuri uno munsi aho tugiye kurambura amateka n'ubuzima bw'uyu musore w'umunya-Slovenia, umenye byinshi kuva ku munsi nyina yamubyaye, umunsi yatangiye gukura, umunsi yatangiye gukunda igare, umunsi yaryuriye, umunsi yatangiye kumenyekana ku isi ndetse no kugeza kuri uno munsi aho yegukanye shampiyona y'isi y'amagare yambitswe umudari wa zahabu na perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri ubu buryo. Ubundi no musore bita Tadej yavukiye Ljubljana ariko yakuriye mu birometero 20 mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Slovenia ahitwa Kranec mu karere ka Kominda. Nyina Mariteje n'umwarimu mu rurimi rw'igifaransa naho se bita Miriko yakoraga mu buyobozi bw'uruganda rukora intebe mbere yo kujya gukorera mu ikipe uyu musore yahoze akiniramo, ikipe bita Ljubljana Gusto Santic, aho yinjiye mu buyobozi bw'iyo kipe mu mwaka wa 2021. Tadej n'umwana wa gatatu mu bana bane. Uretse ururimi rw'akavukire rw'abanya-Slovenia, Pogačar avuga neza ururimi rw'icyongereza. Ubatuye Monaco hamwe n'umukunzi we nawe usiganwa ku magare ku rwego mpuzamahanga. Uyu mukunzi we witwa Uluska Zigar bakomoka hamwe muri Slovenia. Bombi batangiye gutegura kurushinga mu kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2021. Uyu musore bita Tadej Pogačar yavutse ku itariki 21 Nzeri umwaka wa 1998, akaba yaramenyekanye ku kazina ka Pogi. Ni umukinnyi w'umwuga w'amagare ukomoka mu gihugu cya Slovenia. Uyu musore yegukanye irushanwa rya Tour de France inshuro zigera kuri enye. Yayitwaye 2020 ayisubira 2021 ndetse na 2024 na 2025. Uyu kandi yegukanye iyo bita Giro d'Italia 2024 ndetse n'andi marushanwa y'umunsi umwe ayo bita Monument inshuro zigera ku 9. Yegukanye iyo bita Tour of Flanders inshuro 2, yegukana niyo bita Liège-Bastogne, yegukana niyo bita Liège inshuro 3 ndetse niyo bita Giro di Lombardia inshuro zigera kuri 4 hamwe n'isiganwa ry'isi ku rwego mpuzamahanga mu muhanda. No kuri uno munsi yabisubire mu gihugu cy'u Rwanda. Pogačar ni umuhanga mu masiganwa y'igihe gito, icyo bita time trio, amarushanwa y'umunsi umwe ayo bita classics mu ndimi z'amahanga, no kuzamuka imisozi mu marushanwa y'ibihe birebire ibyo bita Grand Tour, akenshi agereranwa n'ibyamare nka Eddy Merckx ndetse no bita Bernard Hinault nk'umwe mu bakinnyi beza cyane amateka y'umukino yigize kugira mu mateka y'isi. Mu mwaka wa 2020 ubwo yakinaga bwa mbere Tour de France n'indi ya 2022 yatsinze etape 3 buri gihe, anatwara irushanwa muri rusange ndetse anatwara ibihembo by'umusore mwiza uwo bita Young Rider mu ndimi z'amahanga n'umukinnyi uhiga abandi mu misozi icyo bita Mountains Classification, abo wa mbere ubikoze byose icyarimwe. Mu mwaka wa 2021 yatangiye no gutsinda amarushanwa akomeye y'umunsi umwe ya Monument, atsinda iyo bita Giro de Lombardia ndetse niyo bita Liège-Bastogne Liège. Yakomeje gutsinda aya marushanwa mu myaka yakurikiyeho, yongeraho na Tour of Flanders yatwaye mu mwaka wa 2023 kandi mu gihe cy'irushanwa rya Grand Tour yasoje Tour de France ro kabiri inshuro 2 zikurikiranya, atsinzwe n'uwo bita Jonas Vingegaard. Bivuga ko urugamba rw'aba ngaba babiri ari zimwe mu ntambara zikomeye mu mateka y'uyu mukino. Ibi byarahindutse mu mwaka wa 2024 ubwo Pogačar yegukanaga Giro d'Italia ndetse niyo bita Tour de France mu mwaka umwe. Bwa mbere byari bibaye mu mateka guturuka mu mwaka wa 1998 atsindira etape zigera kuri 12 mu marushanwa yombi. Uyu musore kugeza kuri uno munsi uri kuririmbwa ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mateleviziyo akomeye yewe no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikomeye kuri iyi si. Uyu bita Pogačar ashimwa cyane kubera uburyo asiganwamo yitanga cyane, icyo bita attacking riding style mu ndimi z'amahanga. Uyu musore nubwo ababiganiraho avuga yuko ari impamvu y'ubuswa, mu gihe abandi bakinnyi benshi bahitamo kwitonda no kuzigama imbaraga zabo. Intego yo mu guhatana mu marushanwa y'umunsi umwe icyo bita Monument n'amarushanwa manini ya Grand Tour byatumwe afatwa nk'uwagaruye uburyo bwa kera bwo gusiganwa
bwakoreshwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, kandi intsinzi ze nyinshi zitandukanye zimuhesha kuba nimero ya mbere ku isi mu gihe cy'icyumweru kinini kurusha abandi bose mu mateka. Mu mwaka wa 2024 uyu musore bita Tadej Pogačar yabaye umukinnyi w'umuhungu wa gatatu gusa mu mateka nyuma y'uwo bita Eddy Merckx mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane na Stefan Loesche mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi, wabashije kwegukana icyo bita Triple Crown of Cycling, atsindira Giro d'Italia, Tour de France n'isiganwa ry'isi icyo bita World Championship mu mwaka umwe. Niwe mukinnyi wenyine mu mateka wabashije gutwara icyo bita Triple Crown. Iki ngiki benshi batinya, iki ngiki kidapfa gukorwa kuri iyi si, ndetse n'amarushanwa abiri akomeye ya Monument iyo bita Liège-Bastogne-Liège na Giro de Lombardia mu mwaka umwe. Mu mwaka wa 2025 yabaye umugabo wa mbere watsinze Tour de France n'irushanwa rya UCI Road World Championship inshuro ebyiri zikurikiranya mu mwaka wa 2024, ndetse no kuri uno munsi abikoreye mu gihugu cy'u Rwanda. Yavukiye Ljubljana, umurwa mukuru wa Slovenia, akurira aho bita Kranek. Yari umuhanga kuva kera akiri muto, aho yatsindiye Tour de l'Avenir mu mwaka wa 2018. Afite imyaka 2019 yabaye umukinnyi muto wegukanye isiganwa rya UCI World Tour mu irushanwa rya Tour of California, anatwara etape 3 muri Vuelta Espana, asoza ari ku mwanya wa gatatu muri rusange. Ndetse gaya amateka y'umwe mu basore b'abahanga kugeza kuri uno munsi kuri iyi si, uwo bita Tadej Pogačar wanditse amateka mu mujyi wa Kigali. Ubu kugeza kuri uno munsi kuri iyi si amateka yandikishije igare rye. Ubu kugeza hose bari kumuririmba, hategerejwe kuzamenya uzamukura kuri uyu mwanya yicayeho, dore ko abikoze yikurikiranya. Umwaka washize niwe wari wabikoze, none uwo munsi arabisobereye. Reka ngushimire, twa turi kumwe nk'ibisanzwe ni Philox Aime. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni ugukanda subscribe undi tukajya tubana buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nahandi ubisanga ni kuri YouTube channel Philox TV Show, kandi ukeneye no kumurikira kuri platform zitandukanye hose ni Philox Aime, haba kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ndagushimiye cyane, reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.